trenutno sam u Koreji u finišu mog boravka ovde. Nedavno sam se penzionisao, ovde sam radio kao profesor univerziteta 12 godina, a razlog što sam došao je bio poziv Korejskog univerziteta koji je video filmove predstavljene na DVD izdanju o Kosovu i o Metohiji, koji je prezentovano u Sjedinjenim državama, u Ujedinjenim nacijama 2012. godine. I nekome je ovde u Koreji palo na pamet da neko ko pokušava da dokumentuje tradicionalne vrednosti i kulture koji se brišu sticajem okolnosti, možda može da pomogne eventualno studentima u Koreji da u ovom njihovom burnom razvoju, gde taj globalizam i ulaženje u svetske tokove možda kao jednu posledicu može da ima da se obriše svest o tome ko su zapravo Korejci i njihova tradicija, pa eto možda će taj čovek koji se bavio problemom Kosova i Metohije pomoći korejskim studentima da budu svesni svoje sopstvene kulture. Tako su barem oni objasnili svoj poziv meni koji sam ja prihvatio i ovde boravim evo već 12 i nešto godina, ali se za koju nedelju vraćam u Srbiju kao čovek penzioner. Pa dobro, kažu da penzioneri bi trebali s neke strane da imaju višak vremena, da proputuju, da budu relaksirani, da spoznaju sebe kao ličnost kroz svu svoju, da kažeš, i spoznaju i rad i trud i da dođu na jednu meru da kažu, eto, to je moj život i rad. Međutim, ti se ne vraćaš za pecački štap, ti se vraćaš za jednu, da kažem, uzbudljivu, avanturističku, možda i opasnu formu. Pa jeste možda tako, ali interesantno je kako si to formulisao dobro. I čim si to izgovorio, nekako moram da ti priznam, video sam se u tome. Jer evo zašto. Recimo, letos sam bio u Srbiji, pošto sam se ja faktički, ugovor mi je završen krajem avgusta, a ovde nastava prestaje krajem juna, tako da sam u julu i avgustu bio slobodan i onda sam došao u Srbiju da kao malo pripremim taj svoj penzionerski povratak u zemlju. I onda sam u razgovoru sa nekim ljudima i uopšte ja tu situaciju naravno na Kosovu i Metohiji pratim redovno, shvatio da ništa od tih svetinja kosovskih koje su ili potpuno uništene ili teško oštećene 25 godina ranije, od kojih sam ja neke sporadično snimao, da nijedna od njih nije zapravo u ovih 12 godina mog boravka u Koreji obiđena s kamerom, snimljena i da ljudi zapravo ne znaju u kakvom su, ovi ljudi koji prate Kosovo i Metohiju, recimo ne znaju u kakvom su stanju. I onda sam, Zorane, da se vratim na to tvoje pitanje o penziji i o pronalaženju sebe, shvatio da je zapravo sada kad imam to vreme penzionersko, jedino logično meni koji nikad nisam pecao, da zapravo nastavim da snimam ono što niko drugi ne želi da snimi. Iz nekih razloga o kojima možemo razgovarati malo kasnije. Samo da definišem, sada, u ovom trenutku kao penzioner, vraćam se nečemu što mene definiše, to zaista jeste moj neki osjećaj unutarnji pravog načina življenja. Za mene, mislim, pravog načina življenja. A to znači svedočiti istinu na Kosovu i Metohiji. A povezano jeste sa time što pominješ tih ranijih godina. Ja ću samo ukratko reći, prvi put u životu kada sam otišao na Kosovo i Metohiju, to je bila 1998. godina. Ja pre toga nisam bio tamo. A razlog što sam otišao je što su tog leta bili kidnapovani ljudi, njih oko 1300, o kojima se ništa nije znalo i ni okolnosti gde bi mogli biti, šta se s njima dešava. I srpski mediji nisu nešto specijalno o tome detaljno obaveštavali, tako da se
A meni je bilo neshvatljivo da 1300 ljudi u 2-3 meseca između juna i septembra nestanu, a da se nešto ne zna o tome. I onda sam u septembru mesecu faktički otišao da konstatujem da im šta se dešava. Bio sam tada direktor Doma omladine, imao sam mogućnosti i budžet, mada su me kasnije kaznili zbog toga, da platim, ne znam, rentiranje auta, boravak na terenu i angažman kamermana. I onda sam započeo svedočenje o stradanju ljudi zaboravljenih od sopstvenog režima. Ponavljam, to je 98. To mi je bilo zaista frapantno. A onda su došle godine 99. pa nadalje, kada više srpske vojske i policije nije bilo na terenu Kosova i Metohije, već međunarodnih snaga vojnih i policijskih. I sada se taj problem stradanja civilnog stanovništva, u ovom slučaju Srba, na Kosovu i Metohiji ne samo produžava, nego pojačava i dolazi i do uništavanja crkava i manastira širom Kosova i Metohije, a da to kamere ne beleže. Da kažemo sistematski i fokusirano. Ja sam razumeo da mi nemamo kao država svoje institucije moći na Kosovu i Metohiji, ali imamo novinare i imamo nekakvu medijsku platformu na kojoj možemo da detektujemo stvarnost i da je prezentujemo i da apelujemo na svet i na one koji su dole sa svojim oružjem i svojim institucijama da nešto učine po tome. Pogotovo što je osnovni cilj njihovog prisustva proklamovan cilj bio da uspostave jedan mir i da zaštite sve koji na Kosovu i Metohiji žive. U početku mog rada suočio sam se sa jednom vrstom nepoverenja kod tih ljudi, jer ako bi me videli ovako ćelavog sa kamerom, oni bi pomislili da sam ja možda neki novinar iz Beograda ili tako neko ko je došao da eto na njihovoj muci zaradi neki novac ili neku dnevnicu, a da u suštini ne predstavi medijima šta su oni rekli i šta oni misle, nego da se to iskasapi u nekoj montaži i da ispadne da su oni rekli nešto što nekome politički odgovara u Srbiji. Ja sam tu vrstu nepoverenja konstatovao odmah i dao sam obećanje, konkretno taj moment je bio u selu Cernici, čoveku čijeg su brata ubili na kapiji ispred zgrade, koji je bio na neki način ljut i na mene. Ja sam mu rekao, ja ti obećavam da ovo što ti kažeš i što bilo ko kaže i što snimim neće biti uređeno ni po čijem ukusu, nego kao istinski dato da ljudi sami procene. I onda sam nekako u tom trenutku, tom konkretnom čoveku, to obećanje izgovorio 3 puta. I on je pristao i dao mi je svoje misli. I ja sam shvatio da sam obećavši to njemu, ja sam obećao svima. I da to obećanje ja ako ne ispunim, pa verovatno će me univerzum kazniti ili već bilo ko da je in charge of the universe. Dakle, moje obećanje i suština svega bila je beležim ono šta vidim i šta jeste i o tome probam da obavestim svet ako može da se to spreči. A sad kad ljudi pitaju, ali koja je svrha svega toga? Kad to nema veze. To ja shvatam da je neka vrsta defetizma, ali i nešto drugo mislim da ljudi previđaju. Ukoliko nad činjenicom stradanja ljudi i uništavanja koje je prezentirana nekom koji je zadužen da to spreči, onda mi imamo dokument o neuspehu tog nekog koji je tu. Takođe imamo i dokument o nezainteresovanosti nekoga ko bi trebalo da bude zainteresovan za to. I onda taj dokument doprinosi istini. A u pozitivnijem scenariju, ukoliko neko za to zaista mari i ukoliko neko zaista želi da se sa tim prestane i da se uradi i da se stvori neko pravednije rešenje, onda njihova ta stradanja konačno imaju smisao. Jer oni jesu stradali, ali
stradanje drugih je osujećeno zato što je njihovo prepoznato i viđeno. Tako da sam u tome video apsolutnu identifikaciju sa putem tog tipa i njemu posvetio od svojih 12 godina života, tokom kojih sam uradio 30-ak filmova u samostalnoj produkciji. Besplatno su bili emitovani i na medijima u zemlji i svetu i filmskim festivalima. Imao sam podršku mnogo pojedinaca iz dijaspore dok sam to radio, jer bez te podrške ja nisam nezavisno, da kažemo, neki bogat čovek da to mogu da uradim, ali tad sam radio i imao sam i platu i još plus tu neku podršku od raznih pojedinaca i mogao sam to da guram. Politički režimi u Srbiji su se smenjivali od te 98. do 2012. koliko sam u tom prvom periodu radio. Jedino sam imao blisku i bolju saradnju sa Vladom Vojislava Koštunice, koji je ostavio prostora da se ta vrsta teme barem plasira na medije, tako da su te filmove iskoristili tada da oforme sajt Vlade Republike Srbije, izuzetno dobro posećen u doba kada su te filmove stavili, to je bio 2005. Ali kasniji režimi su apsolutno pokazivali tendenciju da tu temu, mislim u Srbiji, da tu temu zamaskiraju, da tu temu stave pod tepih, da o njoj ne razgovaraju i samim tim je i moj rad na neki način postao onemogućen jer nisam imao gde da ga predstavim, a i finansijski došao u situaciju da više nisam to mogao da radim i onda je ova ponuda iz Koreje došla u dobro vreme, da sam se sklonio, malo stao na noge, što se kaže, i živeo svoj život. I sad, kako ti postavljaš u onom prvom centralnom pitanju koje me je totalno, moram ti priznati, ne znam kako da kažem, ali totalno me impresioniralo, zaista je tako. Ovog leta i na ulasku u to novo doba moje penzionersko, ja shvatam da taj problem je ostao gde je bio, još je gori, što ćemo sada videti iz segmenata, i krenuo sam da razmišljam zašto je to tako i voleo bih da ovaj razgovor posvetimo, ako možemo, tom problemu i o tome šta još uvek možda može da se uradi uprkos svemu. Izgon ljudi sa Kosova i Metohije, znači zločini protiv civilnog stanovništva, zastrašivanje njihovo koje je krenulo sa dolaskom međunarodnih snaga KFOR-a i UMNIK policije i odlazak Srba sa Kosova i Metohije, to je početak koji označava jedan proces da se sa tog terena ukloni što veći broj ljudi. Eventualno mogućnost njihovog povratka o kojoj je država Srbija svojevremeno pregovarala i dogovarala je takođe neuspešan bio i da ne ulazim u detalje, jednostavno ima nekih povratničkih naselja, ali je mnogo mali broj ljudi naših koji su se faktički vratili, koji tamo borave. A što se tiče prostora Metohije, gde je najveći broj tih srednjovekovnih zadužbina, crkava i manastira koje su oštećene, skoro da i nema Srba. Ima ih u raznim džepovima pomalo, ali sve je tendencija da ih ima manje i manje. Dakle, iz one tvoje formule, proces koji je započeo 1999. godine imao je da se ljudi, Srbi sa Kosova i Metohije, primoraju da se isele. Ako dakle sada s druge strane nema dovoljno ljudi, a postoje te porušene svetinje, govorim sada o Metohiji, o ruralnim predelima, onda koja je svrha njihovog prisustva tu, zašto bi se one obnavljale, na koji način uopšte su one relevantne ako već nema tih ljudi koji su koji bi tu došli. Tako da su i one ostavljene da budu nešto što propada i pretvara se u prah i pepeo. Rezultat tog procesa je da se briše ta jedna vrsta istorijske realnosti, a to je da je taj region bio deo srpske države i sada uz ove političke okolnosti, ne znam, nezavisnost Kosova i tako dalje, i ti projekti, apsolutno shvatanje sveta tog regiona kao
autentično srpskog je osujećeno, jer niti ima ljudi, niti ima ni tih svetinja, pošto i ne zna se da ih ima. Tako da je to taj proces. Sada, ja bih morao da kažem da taj proces ako je on neprihvatljiv za srpsku državu danas i za Srpsku pravoslavnu crkvu danas, ako je dakle to nešto što nije apsolutno stvar s kojom se može pomiriti, onda bi mi morali da očekujemo makar šta. Ako ne možemo te ljude da vraćamo, onda makar možemo da medijski predstavimo stvarnost Kosova i Metohije, da kažemo, čujte, ovde je bila crkva iz 13. veka, evo, srušena je 99. molim vas, pogledajte, ona nije obnovljena. Možda će neko iz Srbije želeti da dođe, omogućite tim ljudima da dođu, ne tražimo da se vrate, ali molim vas, dajte da obnovimo to i da se ljudi mogu da, verni kojima je to bitno, dakle da se spona, što si ti pomenuo, naroda i crkve, čuva, prvo svedočanstvom da nešto postoji, a drugo apelom onom koji je u moći da to učini. Srpska država to ne čini. I ne samo da srpska država to ne čini decenijama, to ne čine ni kulturne institucije Srbije, to ne zanima ni intelektualce Srbije, jer o tome vi nemate, ti nemaš nezavisne novinare koji bi sada na ovoj temi posvećivali pažnju, a koja bi se mogla predstaviti u medijima. I sada dolazimo do 2024. godine, dakle u kojoj po meni i po mom razumevanju problema situacija je sledeća. Čitav taj region koji sada se naziva nezavisno Kosovo ili od strane tih zemalja koje su ga priznale, svo to kulturno nasleđe koje eventualno još postoji, kao na primjer Bogorodica Ljeviška, Pećka Patrijaršija, Manastir Visokih Dečana, pomenjem one institucije koje su na listi UNESCO-voj. One će na neki način biti preimenovane u nekakvu vizantijsku tradiciju, vizantijsko nasleđe, i onda će u udžbenicima ili turistima koji dođu da gledaju taj prelepi grad Prizren to biti predstavljeno ne kao srpsko kulturno nasleđe, nego kao vizantijsko kulturno nasleđe koje su obnovili kosovski Albanci, koji su takođe, ima ih pravoslavnih. I vi onda imate tu situaciju u kojoj za, 50 godina ili 100, nije ni važno, to nije srpska kulturna baština ili nasleđe, već to vizantijsko koje je zapravo vezano manje više za sad kosovske Albance. To je proces koji je sada u toku. Ono što sam ja želeo da uradim sa projektom na kome ću raditi u mojim ovim penzionerskim danima, zove se Kosovo sada i ovde, i ono što ja želim da uradim je da uradim ono što do sad nije urađeno, a to je da dokumentujem svih 127 porušenih crkava i manastira na Kosovu i Metohiji od 99. godine do danas. Po nekim tim izvorima podataka ih ima 127, možda ih ima 10, 20 više, ali to je neki zvanični broj. A od tih 127, 63 su srednjovekovne zadužbine i mnogi od njih se nalaze upravo u tim ruralnim predelima Metohije, slabo posećenim ili uopšte posećenim od Srba već decenijama. I želim to da uradim zbog toga što će to biti jedan dokaz i trag da su te zadužbine pre svega postojale, informacija ko ih je gradio i kada, i stanje u kome su sada. I zato se taj projekat i zove Kosovo sada i ovde. Dakle, kome bude bilo u interesu da stvara jedan argument protiv tog procesa takozvanog vizantijskog nasleđa, on će imati nekakav materijal koji je komunikativan po današnjim medijima. Neće morati da juri u biblioteku, da vadi neku zastarelu monografiju i da dokazuje ukazivanjem prstom na neku fotografiju napravljenu pre 100 godina da je to bila crkva. To tako ne funkcioniše. Ali ću im dati u digitalnom formatu video zapis ruševine ili delimične ruševine ili potpune ruševine, sa informacijom šta je ta ruševina, ko je nju gradio.
I tada, ako imamo neki centar u Srbiji kome je to bitno, nekoga, imaće to na raspolaganju. Za sada takvog dokumenta nema i zato i želim da ga uradim. Problem sa produkcijom takvog dokumenta danas, 2024. godine, je pre svega u bezbednosti. Naime, odlazak na te terene podrazumeva, dobio sam već sijaset upozorenja, podrazumeva mogućnost fizičkog napada na onog koji je tu i to beleži, uništavanje kamere, čak su govorili i o mogućnosti hapšenja. Mene su legitimisali sada u avgustu mesecu kada sam snimao albansko groblje u Kosovskoj Mitrovici, da bih pokazao kontrast. Albansko groblje u Kosovskoj Mitrovici u severnom delu je apsolutno neoštećeno, srpsko groblje u južnom delu Kosovske Mitrovice je apsolutno devastirano. I da bih pokazao tu vrstu kontrasta prema groblju, desilo se to da su me, 8 milicionera zaustavili, legitimisali i jedan od njih mi je dao prijateljsku ponudu da se više ne vraćam, jer kao mogu da nastradam. Ali dobro, to sad nije bitno. Bitno je samo to da je problem bezbednosti osnovni problem produkcije ovakvog jednog dokumenta. I ja sam formirao izvestan web sajt, ako budeš bio ljubazan da staviš njegovu adresu kasnije, jer kažem ja finansijski nisam u stanju da podnesem troškove projekta tih dimenzija, tako da sam pre 2-3 meseca stavio web sajt sa informacijom o tom projektu, predlogom tog projekta, i 20-ak ljudi me je podržalo finansijski, ali nažalost skupio sam samo pola optimalnog budžeta koji sam želeo da skupim. I prvobitna misao je bila da to bude daleko značajniji budžet, da mogu da imam i pratnju i tako dalje, jer to sada više nije relevantno, jer to nisam u stanju da skupim, tako da ću verovatno na te terene odlaziti ili samo u prisustvu mojih saradnika, koje možda ne bi bilo pametno da imenujem, da im ne napravim neki problem, ili ići sam. Ali svrha tog dokumenta je da se vratimo na tvoje pitanje i na tvoju misao. Svrha tog dokumenta je dakle imati dokaz o tome ko smo i šta smo i odakle smo. A onda ostaje da vidimo da li je ta vrsta argumentacije nekome važna ili nije, što će opet definisati ko smo sada i šta smo sada. Na Kosovu se nalazi vojna baza, najveća vojna baza u tom delu sveta, zvana Bondsteel, koja pripada Sjedinjenim Američkim Državama. I ako mi odlučimo i da taj problem gledamo sa te jedne globalne strane i kažemo toj svetskoj sili, Sjedinjenim Američkim Državama, iz nekih razloga bila potrebna vojna baza u tom regionu. Tada. I bio im je potreban saradnik na konstituciji, stvaranju te baze. Saradnika nisu našli iz ovih ili onih razloga u Srbima, našli su ga u Albancima. Rezultat toga je da baza postoji i da postoji tendencija da ta kosovska država bude definisana, priznata od svega, jer je ona saveznik svetske glavešine. Sve je to okej kao politička platforma, ali evo gde je problem. Mi možemo da kažemo, dobro, i tadašnji srpski režim je, bio odgovoran, jeste, imaju pravo ili nemaju pravo, nije bitno. Ali dolazimo sada do jednog momenta. Da li je okej da nakon konstituisanja vojne baze, nakon instaliranja međunarodnih snaga vojske i policije, se nastavi egzodus nedužnog civilnog stanovništva Kosova i Metohije srpske nacionalnosti i da se nastavi uništavanje kulturnog nasleđa jednog naroda. Na koji je način taj kontinuirani proces koji indikativno kreće 99. godine, dakle nakon bombardovanja i nakon instaliranja međunarodnih snaga moći, potreban? Baza postoji, saveznici su Albanci, sve je okej, ali zašto da bijemo te ljude i da ih prebijamo i da ih teramo i zašto da ove crkve uništavamo? Pa to mislim sad dolazimo do momenta šta smo i ko smo. Zamisli, dragi Zorane, da su u jedan glas od 99. godine do danas, ali u jedan glas, svi srpski lideri i lideri crkve apelovali isključivo na međunarodnu zajednicu da se zaštiti stanovništvo i da se spreči egzodus ljudi i da se spreči uništavanje pravoslavne
kulturnog nasleđa našeg naroda. I govorili sve drugo. Ne. Teorija je bila teritorijalni integritet, Ustav, rezolucija 1244, sve su bile neke određene floskule koje su imale smisla u nekoj politici i u nekakvom prepucavanju filozofije, ali od kojih se sve odustalo, a u realnosti je narod neregistrovan da strada i crkve neposjećene i neregistrovane. Dakle, mi smo propustili, i to je bio jedan od smisla mog rada, da probam da animiram političke lidere Srbije da promene fokus i da se usmere na ljude i da se usmere na crkve. Jer to je ono što je definisalo taj prostor. A što mora biti da je neprihvatljivo i po standardima međunarodne zajednice i ne znam čega. Da je Srbija tako govorila, ja se sad izvinjavam što upotrebljavam hipotetički argument, ali to je moje uverenje neko, da je Srbija jednim glasom svedočila šta joj je bitno na Kosovu i Metohiji i rekla ljudi i nasleđe, to da se zaštiti. A sad kako će i šta posle biti, mi ne znamo, ali prvo ljudi i prvo nasleđe. I nekada je postojao neki slogan standardi pre statusa koji je sad pripada istoriji, jer je zapravo nije bio iskreno vođen od strane srpskih vlasti. Tako da je za današnje stanje pre svega naravno odgovoran onaj koji je činio zločine i odgovoran onaj koji te zločine nije sprečio i sankcionisao, a mogao je i trebalo je, ali podjednako je odgovoran i srpski politički korpus od 1999. do 2024. za ignorisanje ljudi i pravog problema na Kosovu i Metohiji, već naprotiv zloupotrebljavanjem to njihovog stradanja da bi se određeni politički programi u užoj Srbiji sproveli u delo. To je dakle jedna strana medalje koja govori o tome da nismo imuni od krivice, da ne možemo samo da mi sada gledamo sebe kao žrtve, eto šta su nam uradili. Gde smo mi bili i šta smo mi svedočili, to tvoje pitanje, to pitanje treba odgovarati. I ja sam se borio uzalud da na tom visokom establishmentu političkog života u Srbiji dovedem možda ljude, kakav je to sam Don Kihotovski bio, da se javno na neki način vrh političke Srbije, da se sam politički diskurs o Kosovu i Metohiji umesto slogana promeni u nešto razumljivo i da se kaže Srbiju interesuju ljudi i njeno nasleđe na Kosovu i Metohiji. Ono se ugrožava. Učinite nešto jer mi tamo nemamo vojsku i policiju. Kad si ti čuo da političari srpski unisono u jedan glas na svom mestu, svakog mestu sveta, to izgovaraju kao jednu glavnu platformu? Nisi mogao, jer ta korupcija o kojoj ti govoriš, i zato daj da iskoristim ovaj razgovor, jer neće biti mnogo, da kažemo stvari barem onako kako mi mislimo da jesu. Odsustvo tog govora nije zato što su srpski političari glupi i da se došao neki Ninoslav koji će njih da nauči šta da kažu. Ne. Srpskim političarima su potrebni evri koje dobijaju i dolari od međunarodnog faktora moći kome je u interesu da srpska država nema unisoni stav da brani ljude i svetinje i da na taj način ukazuje na neuspeh međunarodne zajednice da to zaštiti, a zapravo uspeh da to etnički očisti. I onda se evrima i dolarima i korupcijom političkog establishmenta čini da taj govor ne može da izađe na površinu i da ovakvi ljudi kao ja bivaju marginalizovani, osakaćeni ili osuvećeni, a drugi anestezirani realitima i ostalim stvarima i oni pokazuju svoju dobru volju da budu anestezirani i tako dalje i tako bliže. Dakle, da se razumemo jasno, korupcija srpskog političkog korpusa od 2000. do danas je direktni bio instrument kako se anestezirao ovaj problem i uništavao mogući kvalitetni govor i svedočenje stvarnosti Kosova i Metohije.
U to je sada uključena i vrh Srpske pravoslavne crkve. Tako, kada se desilo šta se desilo sa vladikom Artemijem, koji se tu na neki način bio žrtveni jarac tog promene te politike, koju je Srpska pravoslavna crkva morala da krene da prati, današnji vrh Srpske pravoslavne crkve apsolutno učestvuje u izdaji tih interesa, da kažemo, naroda na Kosovu i Metohiji i normalno je u sprezi sa srpskim režimom. I to je naša stvarnost. Koji intelektualac želi to da svedoči, nek svedoči. Ja razumem da neće, jer onda neće imati para za projekte, ne mogu da idu na letovanje, ne mogu da kupe skupe satove, ja to sve razumem. Evo, ima mene, ja ću da molim preko interneta da skupim pare za kameru i za montažu, otići ću dole sa jednom malom ovako karticom na kojoj piše US Press i ti ćeš me ispratiti gde sam bio, ako mi razbiju glavu i niko ne zna ništa o tome, ti ćeš reći ja sam to zabeležio i ćao đaci, ok, plaćam. A zašto to plaćam? Zato što mislim da je to najveći poklon koji sam mogao da dobijem u ovom životu, da ne budem... Pa čak i smisao tvog života. Ali ne na kraju će biti to i smisao tvog života. Ne moram da budem na strani onih koji za evre i dolare prodaju suštinu našeg bića. Molim te da odemo u ovaj segment, jer ako je neko izdržao i ako želi da još izdrži, voleo bih da ovo što smo pričali slikom dokaže. Evo, ovo je materijal sada napravljen u avgustu 2024. godine. Pokušavam, otac Radivoje Panić i ja, da nađemo ovu crkvu, to je crkva Svetog Ilije. Ovo je arhivski materijal kada sam bio tamo 2002. godine, dakle crkva još uvek stoji, gore na vrhu je malo krst poremećeno, ali crkva stoji. Sada ćete vidjeti 2005. je gotova, znači između 2002. i 2005. sada je hrpa kamenja. Međutim, taj proces nestaje tu, sada ćete vidjeti materijal iz 2024. godine, to je sve izraslo, tu šipraži i tako dalje, mi ne možemo da nađemo tačno mesto gde je crkva, nema nikakvog tu više ni kamenja, ali ostala je kapija sa krstom koja svedoči o ulazu u crkvu. Dakle, znači, kad ta kapija nestane, što neće biti veliki problem, više traga o tome da je ta crkva postojala neće ni biti. A to se inače nalazi na nekih 20 kilometara, 15 kilometara od grada Đakovica, koji je bio veliki, ostao je veliki grad, dosta Srba je živelo. Sledeći segment ću vam pokazati kako izgleda situacija, dakle, u urbanoj sredini taj grad Đakovica i sa jednom velikom crkvom i šta je se tu sad dešava. To je ovaj drugi. To je taj drugi. Evo to, otac Radivoje, moj veliki brat i prijatelj, dolazimo. Tu je, ovo je materijal iz 99. godine, tada je crkva bila dosta oštećena, vidite, tu se nalazi natpisi UČK i tako dalje, i u centru je grada. Sada, 2024. to ćete sada uskoro videti, taj proces kako ide. Ovo je zapravo 2004. ona već ne postoji, vidite, to sam snimio 2 godine kasnije i ona je tu već nestala, da bi 20 godina kasnije na njenom mestu sada postoji jedan veliki park, vidite taj park je divan i ovde se nalazi Majke Tereze spomenik, ali crkve više ni traga nema da je postojala. Dakle, to je primer urbane sredine. A sada u sledećem prilogu bih voleo da pokažem primer svetinje koja je iz 13. veka i tu ću morati da obratim pažnju onima koji još ovo žele da vide i na kuće okolo. Ovo su, vidite, srpske porušene kuće, inače u ovom mestu 20 godina niko nije došao s kamerom, ja sam bio poslednji put pre 20 godina, dosta opasno mesto, možete da budete napadnuti, vidite ovu vilu sa zastavom, pa onda srušenu kuću. Znači, tu je tendencija da su se vile izgradile tik uz porušene kuće. Ovo je samo pokazatelj zastave koja je tu na snazi
E sad, zašto nisu do kraja srušene ove kuće? Pitanje je zato što još uvek zakonski to nije dato dozvola. Ovako je crkva izgledala Bogorodice od Igitrije, ovo je moj snimak iz 2003. Već je hrpa kamenja, međutim zvonik je tu, Srba nema, ne dolaze i grade se vile koje su onako zaista skupocene tik uz njihove kuće, čeka se moment da se to ili od strane Srba proda ili oduzme. Ovo je zvonik crkve koji stoji pored te hrpe kamenja koji je još uvek tu. Ovdje su inače freske bile, komadi freske iz takozvane Milutinove škole, ovdje možete da vidite. Sada će tu jedan čovek, gospodin Ljubiša Folić, objasniti komade fresaka koje datiraju iz 1315. godine, koje on drži u rukama. Hoćete za koje, evo, to je taj moment, gde on komentariše. Detalji, propadaju, opadaju delovi. Pogledajte, ovo je rađeno starom tehnikom u alfresko tehnici. Evo, ja držim i držim parče freske iz 1315. godine. Tragically, since June, Ovo je sada iz 24. godine, avgusta, zvonik je i dalje tu, one hrpe kamenja nema, samo je sve zaraslo travom i sad, znači, u sledećoj fazi će verovatno i ovaj toranj nestati. I u sledećem segmentu ćete videti kako izgleda crkva u delu u regionu we saw the remnants of the pored church. puta i nalazi se u selu gde još malo je ostalo Srba, ali je ta crkva jedna hrpa kamenja i ja ću da zamoliti da pusti se ton da biste čuli šta kaže otac Radivoje. Nino, prođi ovde, ti ćeš biti viši, imaš dobre patike, polako ovde se povuci do tog kamenja. Tu je, zaista ovde se, evo čuj što kaže otac, pojavljuju se zmije. Interesantno je da ovi koji nisu naši ljudi kad se ovde pojave, da izlazi mnoštvo zmija pred njih. A kad dođe neko od naših ljudi posebnog sveštenstva, skoro nikada. Kao što vidiš u ovih nekoliko segmenta, onaj proces o kom smo govorili je na delu. Brisanje tragova, nedolazak ljudi i veće svetinje tipa Ljeviška, Pećka Patrijaršija, Dečani, oni svakako neće biti uništeni i crkva u Prizrenu, ali će sve to na neki način da bude predstavljeno kao to vizantijsko nasljeđe. To je proces kojim mi idemo. Više da se zna. Da li znaš ko si i odakle si? Da li znaš kuda ideš? Šta znaš o svojoj lozi, o svom poreklu, o svojoj kulturi, o svojoj tradiciji, o svojem ponosu i obrazu, o svojoj zakletvi? Neka reči budu blage, a dokazi jaki, reče Patrijarh Pavle. Da se zna.